I have been separated from Raymond Aqua for 3 years. For no MzGee aba bontina we oba ye die ensam no de aba Ghana for de nkie hu ye MzGee obi a onye loud da bia no o stay cool e won ne ema bi hu nanso ebra wo ye no oba bontina nkrofo sha ase ma ne congrats na edi ni kunu din e ka hu no e no wo sra mo where the state of MzGee's address wo dia beto dwa se enye ni kun e na ne ba no woni ni kunu de na me anim nukure ni 5 years ni e na wo mo agyan na 3 years no na a separation 2 years a final divorce enti woni ni kunu anya ade a wo mo ho biem ensem beto social media na Ghana fo abeka wo madwene pa e de afa nsem ni ho ha ye too much so mesre wo afa ni ahia bia no bomodin subscribe ya like a share video no ade am na afi wa bo bell so sebe ya upload bia to ma obenya bia tie na wanya bi nsu wa hwe na ya kwa hwe video ni ye bekọ ni akọhwe video nu a woni ni kun e ware foforo ne se de na anigie bi wom na Ghana fo hu ne se Awarie we di enkayeto Yesu kam I know sweating yan twen yan kopim da Yesu beba na ego ni ebekọ ko video ni kakra e dia ba ye ba ya bo ewura ye nsem ni mu yie pa na so ye kwa na me kai wo se home care nursing home ababoa me ni wumi enu nyina se be ya ye busuafo na wo maka dem wo yare mu no saafo e beba ababa be hwe wo mo dia maye na wa wo ye busum ye adwuma watimi akọ wonwuma so akoye adwuma na busum so nya kakra dia to anum enu nti na saafo aba wo machi kwan e wo fanko wo number e na screen ase no fra wo mo na de wo mbia no wo mo nkyirem emfa nkyirem se be ya wo nso ho beto se be ya wo bebe fia be hwe wo nipa no na wodi ne bekọ wo maso ye ni nyina no enkyeremu nim wo be kire afi wo hunyo so obeye amabusua no eho ato wo mo ye hwe video na MzGee ni kunu wo mo ji wo mo no emra ne ye ba da go da be come inside wo studio ha ne be concept. What do you see? And how do you feel about what you see? I hope she's the very one you proposed to and you engaged yesterday. Very massive. He says very massive. Okay, so there's something else you have to do. I'll give you 3 options. You can embrace her, you can kiss her. 2 options. Somebody say all. So Raymond, over to you. It's a wedding ceremony. And everybody is waiting to clap for you.
Ana for a video na ni akwasha ba na Asem keto ene wedding mu chenjirenchi sa Asem mi na ye ba betena so ka me ho ene ma da go da kwa ba da go ye mo akwa ba de ba tu ma GHS medio so hima say ye bo counselor I know you counseling we are me am pesa me dem ma sao na bosumi bia no abaye ho ayinkonta ma bi mate maso ne sen maso say beba what you see sika beba ni enso yetimi agina ayi what you see say ye share celebrities na mo nyina mo ka ho bi o I public figures you say was celebrities there was superstars you just say o just obi a wo ba bi a wo gina ene obi a na celebrity no ye have MzGee ananka ne hu ni Asem United Showbiz so wo ba ye be ma wo ne na ma Brown and send the breeze e na be ma Ghana for hu MzGee ene no wawo awo na chire no and send the breeze e na epopia Ghana for hu ne say sa na tie dia ene wo ne Ghana for ani ni yi se samwe mu do say wa ma Ghana for ahu no wo de share ne ho na afei ena wo de aba abonte se wo yo ba warefo na wo ni wo kunu kura samu asia e ho behia so de ba abonte ma me da se na afei me nchia wo tiefo no wahwefo so wo konya ya wo de amami na me ni kan so e ma yesita ne tiri nkwa se ye de nyame ase se ja wache ye bouncing baby na ja se ne wo bre awo no ho na afei ko si ye wi nyame ahye ne wonu nyam no ye de nyame ase e de ma na brabo na se BBC unu kunu ntemu a ebe yes or the Bible and as on from mountain day. Me ana be kase sa celebrities na wo kodwon so di otwa o kodidi di otwa wo kodaji otwa o wo dem na wo otwa no de betu na nsem nyina da internet na wo bia wo ni ntwom no emwa eno selfata the MzGee ya ye me kra de se ne wo be ka asam no se akwala wo bi nkanya sa anka wa ya de pa because 5 years MzGee na ukunu a wo ne ware na enim se ukunu ngi na se na ware ni kuregu na Ghana for yenti mo maachi ni mo hwe no wa ya de watimi de asem mesi sa na ka wo so obi aye se ne be ya ye amount for privacy na ya na ye guruguru mo ya na do so do obi ye celebrate ya over the private life near wo pen no de ba social media so na say the celebrities ya wo mo ka ho bi omo ama omo ho kwan na ya bo awura omo ni akoko mu mo ne de nsem na ba bonten enti so no decide ye say all fast some them ma bonten ko si say won ko yen e no de aba bonten a ayo won decision to ya de o ya de pa na ye sure said you almost see ade ne tutu na mama Brown e wa Awarie mu nsem ne ade a Ghana fo chire mu a ye na mama Brown ni kunu Maxwell o mu ni ko bi na so nche akwa na magazine enya 6 years a se ye hu se ne papa wo ho no ma wo ne maame no ayon ko fa no emu ye kama Ghana fo nsem a wo mo ka ne ka me se de bia no mo create nsem ade to celebrities so woni on be ya adwene sa meni mo nya adwene Ghana fo e nipa bia wo se ye dia no si wo se ye ka wasem a asem kro na ye ka wan hwe ye be kwa ye wa ma ni sitiro se ye bo wutu ye dia no si wo ho se ni pass mesi wewu o be ho na ni na be o ye fake news se nyame anya wa doma ma mpai bo ye de egu fom a ubi be ko atwene ya no keke be ko atwene sa na se Ghana fo do ma no si ho wa ware ho na wa mo ani anya den na wa ma wa te se wa nwe anta so wa ware mu a aware ni begu amoma ka se ye kan we yo mo de so na mama Brown na anyway esno bia ne se no live in life na na ma so no ye nipa bia o ye reserve type about the private life a enye se ne ba magazine na se ne Ghana fo ni anim ne ade a wo twa ne mpowa na ebi kura timi ka den se ne ehie e na sika wonya de na wo de ye fa ya wo na wo e na mje de se nya me share na munyam no ma Ghana fo so ni wiase ni na hu se wo ye oba ni bi watimi a wo bia kana na ma afasa ne ma be ma betudwa na ware mo se nye ne na eba wo e free day one na ma ware ye e na wo sa wako ware akola ena wanyi nche be ma no ena ware ni ntimi kwa wieye ye nya counselors from betina TV so ka say na na ma gwa na ma so ware ni enya de be nya 1 year enom da so so wo magai so mo njai e yo mo life se no mo pen no mo be ye no enti ebra so se wo se ye hu se celebrities no owo mo private life no mdo ba to social media no se ye hu no enu ni be hu no asem na ye nka ma ye mo wura mu kofifi aware ni gu ade ye be nya ye ti he se na ma gwa aware ni gu a ede ne be ya ma me de ne be ya ma wa wo ka enye hwefa ma ye enti ye nja celebrities no na niema papa na wo mo ye no ye hwe no mo niema no wo daru enche sa bri bia ye hwehwe fault bi e wo mo no yaka
Na yansho celebrities no the way almost see expose one man no. MzGee wo ye no wode ne dia beto ho. Na ma brand so de ne dia beto na nsia hu se ye Ken Alfie Vivian Joe ne baba men sudi na woda no so de beto ho. Enkwala ni susua Ghana fo chire mu a enkwala ni susua omo breast ase expose omo sa nipa bonifo bi wani boni obetumi de aye nkwala no e wo sa tender age no ensema Ghana fo bi e kan no woni won be ya adwene sa eno de fa ba bi no meka sa mani wo mo ya adwene because se enye internet kura ka e bibre mu akranko oba anyim a o ntwa picture na so enne se ye sua trew se ye ni bie na abro so e ka na ye siti be jimibre e so sa be jimibre no na nyema na ekoso na emu ye du chen nei enne wo ba anyimu ase edienti na de na nipa beka o de beto wo ye beka won ti se ya ka se won timi ngo na watimi ya wo no ene ofo bia ho na wo ba wo nyim wakwa ko yi na fusu de kwa ko check picture omo de pictures ne ba montin abra o ma wo de na so bisa ho se cameraman na no ogina woni ma no ye shoot no makeup artist na no wo make you up no set designer na wo ho no wo floor managers na wo ho aboafo na na ka wo no woni mo mu nyina tiri woni mo mu nyina ani woni mo sunsu ma ta wo mu nyina achi ene nkwala abrofo na de internet ne ba e mu dodo sen ene de o ma be internet ne so se ne ye expose ye mai enti ho ne de best ye obi so wo ho a ye hu oboma obi se jaki apia se unhu ne ba wa abonten na dia wo ma unhu mo abonten magid mo wo ma unhu mo abonten se emma ya ne ye print ye na de ba bu abonten eno de ye best wo ye pomase enti nkwala na omo expose omo no omo kwa kwa celebrities ma wo ye den ye be expose omo de na so no aka omo otete so kakra eni bia the birthday bi de eni odi ne birthday na de abeto ho le bu o wa celebrity bi wo ha o ma ne ba kokko obetwa aba o ma ne ba nufuo obetwa aba o dware ne ba no makata o manim o eno no sa ne de emwa nkwala ye hwe MzGee Awarie ya Ghana fo ani abere wo ho a wo mo ken ye hwe video na ye kohwe ba ye no se de na wo mu si ye wo mo ne ma fa no na adwen bi wo senka bibi sa betumi esia eno de na adwen bi ani ho na so de adechemu se obi ani Awarie bi ani ho a obi kwa e woni tirim se obejai obi atirim kono se na Awarie a wo ware die one ne kunu ne kwa kotena nyameche omomo a wo ma wo omanya bomre ware kwakra wa ware nase no wo be fa ba akokwa na so mienu pokwa ankenu ana ye ne de omo hwehwe na so no ewiase situation sesa ene madane enti se obi shaba bibia se na se wanfa nkwa wie no je se wa faili MzGee Awarie otena ye nim ne divorce ne bae oba ye wa ba kirem se ni se divorce ne bae no be kan ya ni se o akwala na oba mu ni nti no mi kunu no mi ni jai se de ne sie se ne de ne sie de ye nim but se obi kwa Awarie na wo ja Awarie na o faili wa brabo because seven kwa Awarie ni wo enti eno nya yastic de ba oba se oba we wa kwa Awarie wa ntimi Awarie akwa wiye enti wa faili de bi o free mu no tama no otimu ni esere no so ye bonini tama no otimu ye de awo twa ne boa o free mu ye ne nyame ahye mu nyam so who knows say bi kra no ti kwa no di fi Awarie ni e no ko esen ka bia wo de hunum ne kasai e no wotena ho anka ne ba na wo hwe ne ka bia na wanya nti woni Ghana fo be ya adwene se wo mo ka ne se bia na ne kunu no enna entumi ama ne ba ma me se be ma na ntimi ama ne ba enye news bi kwa na we no omo mienu no omo nye compatible omo betina me wiase asai bia no mu ntime ho but MzGee twe ne ho ya wakwa akoi wo de bia ya ho be ma ne so life ne be bia no so ko ye wakwa konya ba ne bia wo enti se ni kunu na ntimi ama ne ba no eno so ntimi ma no wetimi ama no nye news the news ne se nyame ya na dom wa hye ne ho ani monyama ma no wonya ba ne bi de esi ye bia ma Awarie ne bu ye ne de ye nim ye penti ukopeti Awarie no san kotena ho bi ena bebre so ti Awarie ase because of wo kwa stigma bi ye be ye de bibi be ka no ho we wagya Awarie o na ye tena esa enu nti na ema bebre di hu no me ka sai no mo ti Awarie a enkoyi ase no mo ti no mo bre enti se wo no ebe koyi ese enkoyi amane de wagya Awarie no wanya ba na wo e ba no wo se wo sere ye enye ni kunu ni ba enti me ye fa ni kunu di enka no eye tietietia ya de yankomo ni sina de na wo ka kira hwefo ne me ka kira hwefo nyina ne se o monti celebrities no ase ono na ye de private life and o de aba abontin ne ekomu de onti me bon kuro che ne ehu hia no key point de ono de ama ye nti se ne o ho aka de se ye nye no saa ne ye nye no na afi ye se nyame hira sa abofra no de ama no nyame na hwa abofra no so ma no na afi ne bibia so ko ye jojo adofo no
aha na brema akwan edi ensem ni nyina esi ye MzGee ho nsem aba Ghana fo bebre na e kire wo madwene e de fa ho wo hwe misisi a e de na abeka e de afa eye na Awarie ho empo ne ba wa wo no e de na abeka e de afa ho akwanya ne wo no se wo de be fa comment section ase e de ama me aha too much je so na one like ya share a subscribe kama e de ama me just hema e na me jesu da se ne e be se ehia boss yeah Mr. Ya from me say me old man na san kan hu bio ntin ka me sra kwan kakra na again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo sure wo for ma nya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia na yayi na befie na wo free AM home care and nursing home for ya 24/7 wo mo abekwa akokrokro no ekwan obefa so obefa ni nduro no mo entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na me pay obutimi krokro busuafo kra kire wa umu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo fanko Accra and Sawom road from 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dey me dawase pa what's me breso AM home care and nursing home comfort compassion and caring home